predsjednik Boris Tadić se nije angažovao da se ostvare ove odredbe rezolucije 1244. Umjesto toga on prihvata, kako on kaže, realno stanje i poziva srpski narod da prihvati realno stanje. A ja vas pitam, kako je realno stanje bilo u Evropi 1938., 39., 40., 41. pa i u Srbiji, 42., 3., 4. Je li Evropa, ili su li evropski narodi prihvatili to realno stanje koje je nametnuo Hitler? Je li srpski narod prihvatio? Nisu ni evropski narodi, ni srpski narod prihvatili realno stanje koje je nametnuo Hitler. Ono što se događa danas, to je vaspostavljanje nacističke okupacije koju sprovode Šiptari na Kosovu i Metohiji. Zar srpski narod treba da prihvati to realno stanje? Ne. Mi smo dužni, mi smo obavezni. Mi ne možemo to da prihvatimo. Mi ne možemo to da prihvatimo zbog svojih predaka. Mi ne možemo to da prihvatimo zbog svoje dece. Mi ne možemo da prihvatimo to zbog onih koji sada su na barikadama dole. Sad će im biti smena, doći će noćna smena noćas na barikade, a tamo je mnogo hladnije nego ovde. Gospodin Boris Tadić kaže, mi smo za mir. Mi jesmo za mir, evo, vidite, mi smo svi za mir. Nisu Srbi pokrenuli rat, drugi su pokrenuli rat. Pa vi im kažete nemojte, ali oni idu u rat. Oni tamo ubijaju Srbe na Kosovu i Metohiji. A dokle to? Nekim ljudima ne može da se objasni drugčije. Mi pokušavamo našoj vlasti i predsjedniku Tadiću da objasnimo lepo, mirnim putem. Poštujte Ustav, sprovodite Ustav, prestanite da kršite Ustav. Upućene su mu mnoge molbe, mnogo upozorenja, mnogi predlozi, ništa. Na kraju mu je upućen i zahtev 1. jula ove godine da podnese ostavku i o to se oglušuje. Mi ovde sada dajemo podršku zahtevu 1548 državljana Srbije upućenom Narodnoj skupštini da po Ustavu, nikako drugčije, nego po Ustavu sprovede postupak razrešenja Borisa Tadića, predsjednika i funkcije položaja predsjednika Republike Srbije. Zdravica srpskom narodu. Narode, neka ti zdravica ova bude umjesto blagoslova. Što god radio, deca ti se rađala. I kada pevao, i kada snevao, i kada mukama odolevao, deca ti se rađala. I kada patio, i kada ratio, i kada pamtio pa vratio, deca ti se rađala. Nije bogat ko ima volova, već sinova. Nije srećan ko ima pušaka, već kolevki. I kada žeo, i kada mleo, i kada crnu sudbinu kleo, deca ti se rađala. Nek ljubav nadjača, nek ne bude plača, osim dečijeg. I kada učio, i kad se mučio, i kada sve tu tajnu dok učio, deca ti se rađala. I kada ljubio, i kada grubio, i kada glavu s ramena gubio, deca ti se rađala. Jaki nek se svađaju, glupi nagađaju, tebi nek se rađaju. I kada kadio, i voće sadio, i kad se ljutio i bogoradio, deca ti se rađala. Da će Bog da rodi zob i uzri klas, da bude i za konje i za nas. I kada sveca slavio,
i kada školu pravio, i kad se u čudom bavio, deca ti se rađala. Amin. Kada je stigao vapaj, a ovdje možete da dobijete kako tekst vapaja Srba za Kosovo i Metohije, Svesrpsko nacionalno veće Srbin okup je organizovalo pod pokroviteljstvom vladike Artemije odlazak na Kosovo i Metohiju 17. septembra. Vlast ove zemlje je odlučila da se zabrani odlazak tamo i sve koji su išli Ibarskom magistralom i došli u Rašku vraćali su nazad. Jedan moj prijatelj iz Subotica otišao još u petak, 16. I njega su u subotu vratili. Ja sam se čudio kako su ga prepoznali i sam je došao tamo sa šatorom, spavao po šatoru. Pa mi je napisao kako su ga prepoznali. On je obukao srpsku narodnu nošnju i nosio je srpsku trobojku i tamo su se u Raškoj čudili šta to i zašto to radi i kud je pošao. I onda ga je naša policija vratila nazad. Ja sam to saznao u autu kad sam sa autoputa, nisam išao magistralom nego autoputom, skrenuo od Kruševca prema Kraljevu, pa sam onda promenio i sa troje koje sam još vozio sam se uputio preko Kopaonika i nekim akademskim stazama smo ušli slobodno u Leposavić. Tako smo obišli barikade, obišli smo jednu ambulantu, tu smo dali, ostavili poklone za bebe. Gospođa Slađana koja je malo pre bila ovdje nosila tamo i darivala jednu srpsku porodicu sa 5 dece. Posle toga smo otišli u Kosovsku Mitrovicu u porodilište i tamo smo molili da nam dozvole da porodiljama koje se porodile tog dana darujemo za njihovu decu, za bebe. A to vam kažem zbog toga što hrabre srpske majke, a srpske žene i srpske majke su veoma hrabre i divne majke. One, i da ste ih vidjeli kako su mladi i lepe, one su tog dana rodile srpsku decu. I u tim uslovima tamo se danas rađaju srpska deca, a mi smo ovde da im damo podršku, da im kažemo da ne zaboravljamo na njih i da podsjetimo predsjednika Republike zašto se traži njegova ostavka. On je položio svečanu zakletvu javno u Narodnoj skupštini. Zakleo se da će sve svoje snage posvetiti očuvanju suverenosti i celine teritorije Republike Srbije, uključujući i Kosovo i Metohiju kao njen sastavni deo, kao i ostvarivanju ljudskih i manjinskih prava i sloboda, poštovanju i odbrani Ustava i zakona, očuvanju mira i blagostanja svih građana Republike Srbije i da će savjesno i odgovorno ispunjavati sve svoje dužnosti. Svim ovome što je danas ovdje rečeno, a pozivam druge da sutra i sljedeće subote i nedelje dođu ovdje i govore o svemu tome kako gospodin Boris Tadić neprekidno krši ovu zakletvu pred svima nama. Sitni
Hvala na podršci i na strpljenju, a mi koji smo potpisali taj zahtjev, 1548 građana, tražimo da Skupština sprovede ustavni postupak razrješenja predsjednika Borisa Tadića, a time da se raspišu slobodni, časni, pošteni, ravnopravni, opšti izbori na celoj teritoriji Republike Srbije bez daljeg odlaganja. Hvala vam puno.